Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
jiwane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren obine kerauhan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam ia ngorahang ulian ama beregan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam ia ngorahang ulian ama beregan Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam ia ngorahang ulian ama beregan
nehe jani mesai ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen aket prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal konde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen aket prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Oke nah, ajak dalam bangsat Kim. Pak! Wah, kalau nggak ada ada lemah nih, Bro. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar dulu mak lu nih.
Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma beken tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pak lukuh pangkiang ngaur kewajiban. Tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pak lukuh pangkiang ngaur kewajiban. Tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Di lagi utang, kondeng di tengah ya boleh kita jalan ya. Namanya tadi, belum hati dia. Bahkan utang itu belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih buka pintu nih kengken sih bayar utang pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sangi dang pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang pak. Buang pak, buang. Mengengken utang kan pak? Buang pak, kayang ini bayar, Saya engken pak. Engken niki, diputihkan niki. Mani kau. Kayang ini usang. Depan, kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani Kayang ini usang bang.
ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan pindah nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan mirip niki ciri zaman edan aib kok malah meedengan dosa kok jadi kebanggaan Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan pindah nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan mirip niki ciri zaman edan pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan pindah nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan mirip niki ciri zaman edan aib kok
Diang tusing si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng. Adik keluarga bangsawan lakar kejodohan, iraga kelseng mencangkepan. Yen linawang lakar kekene berjalan tresnane. Yang dadi beli milih adenan beli mati, yang mepisah ngajak adik. Kuliah kasta iraga yani tuseng jodoh, peraman adi sing rela adi nyerah. Jaston lega sing lega tresnane jani tandem, apang tuseng adi angkakan. Tutin subah kena ramah. Kekene berjalan tresnane, yang dadi beli milih adenan beli mati, yang mepisah ngajak adik. Kuliah kasta iraga yani tuseng jodoh, peraman adi sing rela adi nyerah. Jaston lega sing lega tresnane jani tandem, apang tuseng adi angkakan. Tutin subah kena ramah. Kuliah kasta iraga yani tuseng jodoh, reraman adi sing rela adi nyerah. Jaston lega sing lega tresnane jani tandem, apang tuseng adi angkakan. Tutin subah kena ramah. Kulun padu kaya Tuai manam semahi Moga si domangku lak kaya lang pagi Aksamo tunok langku Ane nage sing mepilih
wireh dikenehe pamrih ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala buta kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan. Apa sejatine tolik muda beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Kuno belok ke walau serado lambat lah mungkin suwe cekawam batu mangkiunang kita menadi jan panggul mandi mengaran sang sangkul bukit. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala buta kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujatine tolik muka beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujatine tolik muka beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Sugelan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima. Yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih. Dua bineda serta medampingan, ada beten ada neduran mandene imbang. Negelahang jani titipan ide yang widi tua karma arta iraga.
demen ngae nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singala tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang. Hang jani titipan ida yang widi dua dharma arta iraga yang iraga demen ngae nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singala tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang. Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nake nang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedur ngemi caya.
menggibung di Banjar, titiang jagi nuna sang penawar. Takonang di medis, ya kena hepatitis. Takonang di Bali, ya kone amat bebaik. Sekala ni skala rua bineda. Jero balian patut ngardi rahayu. Jero balian tanda dos ngadu-ngadu. Umah bakatu meroban masih nisan tiangi cuma sakit-sakitan, muntah dewek tan kingetan. Usan ngajeng lawar dugas menggibung di Banjar, titiang jagi nuna sang penawar. Takonang di medis, ya kena hepatitis. Takonang di Bali, ya kone amat bebaik. Sekala ni skala rua bineda. Jero balian patut ngardi rahayu. Jero balian tanda dos ngadu-ngadu. Umah bakatu meroban masih takonang di medis, ya kena hepatitis. Takonang di Bali, ya kone amat bebaik. Sekala ni skala rua bineda. Jero balian patut ngardi rahayu. Jero balian tanda dos ngadu-ngadu. Umah bakatu meroban masih tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulihan peleh tiang abade ilo megaten tresna raga nadi
jani dadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnane malu tresnane harapan jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli jani sepi buinlah sayang beli kerasetan si teadi ngampuran dewek beli nyakitin adi dadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnane malu tresnane harapan jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli jani sepi buinlah sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang tresnan beli jani sepi buinlah sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi melahang malu melajah bangsa kentawan pedang lemah pang tu sing elah pang tu sing campa pang tu sing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu
cara anak bodoh. Merasa genep nawang sastra, adungang malu dadi kelawan dise, angtu sing ngajuere nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kala, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman, mekade dadi buduk-budungan. Pakaiane sarwa poleng, apa ngena paling aing, saru tetek kelawan sedeng, sing nawang bebedak poleng, tuturne paling aing, apa ngena paling wanin, bani negat di pengulung setre, ngundang sekala ning skala, melahan mandra belikat bicara, rangsingkan di pesu berduga, bani negat di pengulung setre, ngundang sekala ning skala, melahan mandra belikat bicara, rangsingkan di pesu berduga. Merasa genep nawang sastra, adungang malu dadi kelawan dise, angtu sing ngajuere nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kala, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman, mekade dadi buduk-budungan. Pakaiane sarwa poleng, apa ngena paling aing, saru tetek kelawan sedeng, sing nawang bebedak poleng, tuturne paling aing, apa ngena paling wanin, bani negat di pengulung setre, ngundang sekala ning skala, melahan mandra belikat bicara, rangsingkan di pesu berduga, bani negat di pengulung setre, ngundang sekala ning skala, melahan mandra belikat bicara, rangsingkan di pesu berduga.
pidan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besu dagangan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme seselan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besu dagangan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme seselan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme seselan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan dan mulai man udah kapah gati tepuk
melalina ke nyoman mule to ilu jumah pedidian keto memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian ngepuk materi jani sing nu bodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan ye meme bibi me nah manian me keto memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian ngepuk materi jani sing nu bodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan
utang sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik tugas beli nuturang rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngsapan nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi sida nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngsapan nanging bali lakar matilan mogi jaragan sida nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh aja beli engsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenyan dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar
ring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memergi. Pesisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahi majan ketibane mangkin ring tatujonan Kebatang rasa pemargine Yaksiang uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentane lumpuh dan nyidang memargi sewai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu Kebatang rasa pemargine Yaksiang uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentane lumpuh dan nyidang memargi sewai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sa